Washington Mizo News clear tu zong te chibai ule bo in hi me ni somni pariat sang ni somni ania apuang tu Florence Chakchuak chanchin langsar zwal te China chuan Hong Kong ta na National Security Law siam turin thu atiklu NASA atanga SpaceX nimin me ni saria ka chwa turati chu khochya dawangin me ni somthuma sonani COVID-19 na wangin America sumdon na sang te chuan bankruptcy an file tur thu an puang China sarkar fry to National People's Congress Legislature chuan Hong Kong ta National Security Law siam turin delegate zinga sangni zariat somsari pariadin remti na banan phara pakhat chawin remti lovin bana phar barukin banan pharlo Hong Kong National Security Law mangin Beijing in Hong Kong chunga thunei na atizau tel don ti na ani a White House chuan kar top lama Hong Kong chung changa thu chwa asiam tur thu asoi China Prime Minister chuan National Security Law mangin Hong Kong in azalena nei chunga ngel nget taka om chhozelin khwareya po ram khata om si in dan sang manga kan om ho theizel na turani ati Hong Kong mi te chuan hemi du lo hian nikum lamachang khan kongzo an lo tan to ani US National Security Advisor Robert O'Brien chuan Beijing in Hong Kong tan National Security Law asiamani phot chuan sang khazakwa somriat pali a Beijing in sang ni somli pasari thleng Hong Kong autonomy petura athutiam abo chhati na anidon ani ti in CBS Face the Nation a Sunday May ni li khan asoya Hong Kong chu Asia sumdon na mun pui ani thei to lowanga Hong Kong mi pui tan chhian na rap thak tak ani anga China tan po achadon lo ani ti in asoi bok Harry Potter ziak tu J.K. Rowling chuan lockdown hnuaia om no pang le sikul lut le to te tan kumsom chuang kalta a no pang tan thon thu azia chu the ikhabok website da me ni rokatang khan abung masaber chu ada chhuak tana July ni som thlengin ni tin bung khatzel ada chhuakanga November ra abu puma tlangzar tum ani hemile khabu atanga royalty ahmu chu COVID-19 wanga har satna twar te tan puina tan apedon nani the ikhabok hi ramsa la om takin no pangle kel a e chanchin ani Germany a khopakhat Wetzlar anti Frankfurt khopui bula mos pakhat chuan Ramadan toblom na I chu social distancing tia an nei thei na turin thunei tu tanhne na IKEA parking lot man an dil na phalsak ani a an ho tu pa ber kadir terzi chuan IKEA baka police sarkar le khotlang hrai tu te chunga an lom zia thu BBC News a asoi India mi hausa Mukesh Ambani chuan Jio hi telecom company satlia nilovin Google Amazon le Alibaba te din hun anga siamatum ti in PitchBook analyst Wiley Fennerhawk chuan soya Jio hian ecosystem apps anei to a hemi phang hian India om mishing makdadwai zathum somria peria ten online a grocery shopping atang video streaming thleng anti thei to ani atanga SpaceX nimin me ni saria ka chwa turati chu khochya dawangin me ni somthuma son ani a akhaltu tur NASA astronauts Robert Behnken le Douglas Hurley te chu Crew Dragon capsule anin shen be vector nu thlo chwa ma minute som paruk le second som nga pali a thul anita ani COVID-19 awangin America sumdon na sang te chuan bankruptcy an file tur thu an puanga
COVID-19 hian US a sumdon na tam tak atichia a ma se sumdon na then khachu COVID-19 ma dei to atang khan har sat na chang sang an lo nei sa to reng ani me thachung hian sumdon na tam takin bankruptcy and file tur thu an chwa a chung zinga langsar zwal te chu JC Penney, Victoria's Secret, Bath and Body Works, Pier 1 Imports, Models, Gold's Gym, Hertz Car Rental, J. Crew, Neiman Marcus te anni a USA le Canada ram chunga Victoria's Secret hian dor sang khat le somkwa aneya USA a zani somthum panga le Canada som pathum awain zani somli pariat le Bath and Body Works dor somnga Carlen ani tur thu anei tu L brands in apuanga heng hi voi khata khar fek lovin zoin tun le kum top in kara khar chho aniang ti in Victoria's Secret CEO in a soi L brands chuan Bath and Body Works Victoria's Secret Lingerie, Victoria's Secret Beauty and Pink Tea in Ashan Pa Chawin standalone company in Adin Tur Thu Achwa. JC Penney chuan dor zani le somnga an khar tur thu soin online shopping a tun lai hian sale thatak tak anei thu a soi boka Neiman Marcus chuan na thok tu sing khat le sangli achol lailok tira dor somli pathum akhar bok Nimin me ni somni pasari khan Boeing in COVID-19 awangin khovel pumpuya na thok tu te noi khatle sing rok zinga za asom layoff anni tur thu Boeing CEO in email in na thok song te ashiatira hei hi sang ni som pasari a mi sang khat zanga a layoff nuwa thok tu ati tlem le masaber tum ani na thok tu sanga le zanga somni te chu andu thlanna a ban andil na pomsak anni bok Ipsos le USA Today poll result atang in sikul no pang nei nu le pat achan ve ai tam te chuan nakum sikul koma chuan an fa te homeschooling ti tum ril ruwa mo ti nge tum an om Virtual School Adoptions Academia admission ti za asom li velina punga nu le pa le no pang chen khaten online class mo distance learning a anin thak thut kha har sa tima se COVID-19 vaccine hu chwa ma chu hei hi ti dan thaber ni in atam zokin an pommati Amazon hian warehouse na thok noi khatle sing ni sanga aneya in khar khep horun puilai khan mammo na awangin mitam tak na thok turin alak bela chutiang alak bel za asom sari te chu angeta na thok turin lak an ni don ti jun thlai hian a hriati don ani ti thu apuanga abak zong chu seasonal contract mammo zwalaya thok tura roi an ni angati Google chuan karkal ta khan an na thok tu te in atanga tholena phaltur thu apuanga chumi chu chunzomin me ni ru khan Google CEO Sundar Pichai chuan July tha atangin na thok tu za asomin office na an thok chananga September a chuan za asom tum thok tura be sei ani heng te hian office anin kal chok dona akal tur te hi June ni som ayat lai lova hriattiran ni ang office chu lockdown manen chuana ang to lo hle dona ni ti thu asaya tin June ni soma hriattirna dong lo te chu in atang emo andu du na changa na thok thei ti na ani ang in lama changa thok hlen tur te chuan na tho na atan manrwa mamo leinan allowance dollar sang khat an dong ang ati Technology company Twitter le Square te po in an na thok tu te tan remote working tiam chin om lova phalsak ani thu an puang bok Orlando, Florida Walt Disney World chuan July ni som pakhata Magic Kingdom le
Animal Kingdom an hon tur thu Disney World Senior Vice President of Operations in Nimin May ni Sari Khan Orlando Sentinel Shila Park lu tur zong zongin Max wa vek turania Park lu donin khosik te vek anni ang social distancing le kut silpo khau taka ken ko tum ani Epcot le Universal Studio 2 July ni som panga a hon ani anga SeaWorld Aero June ni som pakhata hon ani ang Thole ni main ni Roxin Khan New York Stock Exchange Board thani khar ani nuwa hon le ani a Governor Cuomo na a hon na dar avwa a Social distancing a thainan trader claim te chau phal ani President Trump chuan thani nuwa New York Stock Exchange hon le masabernia point zaruk a thleng thei chu lomin tlak niam hun le san hun chu nge yanga ma se hei hian state sum don na hon vat atur sia atilang ani ati tum aya ma in kan hlo tlinganga kum thar phei chu a thale zwal don ani atibok Kentucky Fried Chicken chuan Popeye siam ang chi chicken sandwich a siam chin tur thu me ni ru khana puanga Popeye sandwich ang chia in chicken filet lian deuh hlek pickle slice mayonnaise telanga broish ban mangang Popeye sian August sang ni som pakwa khan sandwich azwar chana kar ni chungin azwar zo vek ani sandwich tharhi Orlando Florida a KFC door som panga vela dollar thum le sen som kwa pakwa azor chin me kani Voina Johns Hopkins University chuan USA a mi noi khat le zanga deuh tho in COVID-19 awangin nunna an chan ta Vietnam Indolaya American thizat let ni ani a USA COVID-19 case masaber ni a hriat February ni rukhan hetiang min arab thlakang ti ngai na tu ma in an shalawa ma se tu na chuan ni tin American zakwa thi ang ani Los Angeles Police Department in thole ni me ni som ni parukjing Hollywood da in lua houten an in club ang may in zing dar thum thleng music ring tak tak le out thom ring tak tak hria tura thinawangin in nei tu te mana awawa a video po Twitter an po chhuaka Hollywood Hills vela te sarkar dan siam an zo lo zia le thununan har zia atilanga waitam tak soi sel na phone call LAPD in an don thu asoi Los Angeles County a stay at home or home khap ani a ma se mitam takin he dan hi an bo chha ani ti in LAPD in asoi bok UNACAS COVID-19 Social Distancing Scoreboard soi dan chuan USS state som nga zinga som thum pani te chuan social distancing F grade an hu a chung zinga chuan New Jersey Florida le Rhode Island te ati chaber an ni a state som pariaten D grade an hu a Montana Alaska le Wyoming te chu D grade mu zinga an sang berani Washington DC to C grade hu chun ani UNACAS hian cell phone data mangin non-essential munakalte kalhladan tlang puile shileng ma ami pui dan nen atek inan Novavax chuan me ni somni panga khan COVID-19 danna vaccine trial Australia mi sa som thuma antana Novavax hi US company ni in he vaccine trial hi mishing taksa a him le himlo July thla a result hriat ani don ani Novavax hian Bill Gates din Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation natang
COVID-19 vaccine trial ti nan maktadwai zathum somriat pariat adong pharmaceutical company ming thang Merck po in COVID-19 vaccine siam chuak turin thei top abei ve meka Merck hi khovela damdoi siam na lian ber panga te zinga mi ani a thole ni me nisomni parukhan Austrian company pakhat nen COVID-19 vaccine chini siam chwa tumin an thok don ti thu apuang tin biotech firm pakhat nen remdesivir ang chi antiviral damdoi in chiu chi nilo a chi siam chwa tumin ma an lak thu asoi bok Houston, Texas chuan khathara changin CVS chuan an customer te prescription damdoi chu driver ngai lo neuro company siam robocar mangin an ina engma choi bel ngai lovin an deliver to don ani ti thu apuanga atira chuan Toyota Prius an manganga atnuwa ayate driver ngai lo robocar R2 in an thak don ani robocar R2 an kota alo thlen huna customer ten damdoi order an pek laya pin number an donin robocar an honganga la ang neuro hi steering wheel side view mirror le driver ngai lo motor siam chwa na mahruai tu ber ani a tun kumtir khan tora siam phalna pek ani mania kal thei khol hi ei tur le groceries delivery atan man chin to anina in damdoi lampang atan tun hi ati masak ber ani don ani Nikoma Khan Domino Pizza in Pizza Deliver Nan Neuro Siam Robot Vehicle R1 anti chu anlo mang chin to bok ani Maryland chanchin tharbik nimin me nisomni pasari tlaya Maryland Governor Hogan press briefing anei na Maryland in test noi thum zathum samli pali atito a ni tin test sing khati theidin huna adin to thu asoi tunkar hian test ti na Prince George's County chunga vehicle emission inspection program Clinton le Six Flags Upper Marlborough a honthar anile thu asoi boka Contact tracing tan case investigators sing khadle sang li ten ngor takin an thok to a ni tin mi sang khat an contact thei ani atibok damdoi in khumpo tum aya tam nei to in PPE khompo tum angin akal tlanzel thu asoya Maryland na COVID-19 positivity rate sang ber hi nisomli pakhat kalta April nisom pasari kha ani a 26.9% ani a chumi atang chuan me ni roka chuan za a somnga ai tamin atla thato in 12.4% ani County zong amal te a en po in me khatira tang tun thlengin achan ve ai tamin atla thavek to boka tin COVID-19 wanga nun na chan po asan berni April ni kwa atangin za a somnga ai tamin atla hniam to ani atibok ICU a damlo ompo nisomni paria chungin angai renga damdoi in lut po me khatira tang za a somni pani in atlahniama karni chung chu za a som pasari a om rengani atibok chu wangin stage 1 chu nung chon theidin huna kan din awangin naktuk me ni kwa tlai dar nga tang chuan Maryland road map siam stage 2 a Maryland alu tur thu apuang tuna hian Maryland chunga county som paruk hi stage 1 na an omeka ani hi stage 2 a lut nge tura ngai anni Montgomery Annie Arundel le PG County te June nikhata stage 1 na an lutanga Charles County po naktuka hian stage 1 na an lutang Baltimore City Baltimore le
Frederick le Howard ten nak tu khian thil then khat an hon bel don ani Stage 2 a chuan restaurant te youth sports day camp outdoor pool le drive-in movie theatre hon phal ani anga restaurant chu pona thut chau phal alani dona dokan pakhata mi paruk item thut phal ani don lo ani swimming pool po za a somni panga capacity chau phal aniang sum don na dor tam tak hon ani bokang hetia zoi soya kanin hon chhozel na a mi puiten CDC in dana siamte ngai poi mo chunzom zel hi mimal mo phurna ani ti in governor in soya risk atlem ti awangin resa om to lo ti na anilawa ahim deuh ti awangin ahim ti na anilawa ti thei ti phal ani ti awangin ti kheltur ti na ani chuang lo abik takin upalam le risel lo na benvon nei tele anbula cheng te film khur le zwala atul thu soin a thei phot chuan mi pui tamna akal lo sham public transportation mang lovin le a thei phot chuan in na changa na thokin mask le physical distancing ti chunzom zel turin Maryland mi puite angen bok khoya molaya mithen khatin he shileng lau lo le CDC dan siam te ngai poi mo mya lova omte an om na chungin Maryland a cheng tamzok te thu oi takle nun an film khorawangin lom thu asoi mol bokani heng song hi ton choma chanchin kan ron puan chwa thei te ani a clear tu te chunga lom thu kan soye